Alo, dobar dan. Ko je to? Dobar dan. Koga trebate? Je li tam Planinić? A? Je li tam Planinić? Jeste. Je li tu Velika? Ona izašla, što treba? Ja ću da je ubijem. Ti ćeš da opuneš podrep. Ona će tebu biti i treba li do sad kažu. Je li Velika crkla? Crke, a ti kuća ti su gasila. Velika je jedna veliki čovjek što tebe može svaka doba da zami u vojsku ili sup. Velika? A ti, Velika ovdje nije na jadu ti došao Velikdan, no prijateljice. Što treba da joj rečemo? A recite joj da ću doći noćas da naplatim onaj račun. A koji račun? Rane ti se otvorile su po tebe. Račun za struju, ja sam iz distribucije. Nije se, ne? 150 dinara. Jesi lažeš ka kućka? Iz distribucije isključit ćemo vam struju. Lažeš? Čuti kako je 150? On ima da, a nema 530.000. Kako nema? 30 dinara. A imate li maraka? Ni maraka, no ti mene u trobice. Ja trebam da naplatim račun od Velike. Lažeš, okle zoveš. Ja treba račun od Velike da naplatim. Nema što od Velike, ni 5 dinara nema. Nema. Aha, toliko znamo mi kako ima zastruju, znamo. Znate, evo. Imamo mi prijatelje tamo. Ali treba račun za struju da naplatim. Račun imamo prošlog mjeseca. Ali za sljedeći mjesec treba da platite. A? Jeste vi fašista? Što kažete? Jeste li vi fašista? Mi? Da. Ti si fašista. Ti si špijun. Ti si zdajnik ove zemlje. Tebi sve zapalio. Tamo ti me ima, gdje te terbaslo mi ti kažu. Ne Velika čovjek tebe branila. Jeste li vi fašista? Čim ne plaćate struju, onda ste fašista. Mi plaćamo sve pošteno, a malu platu imamo. Da smo krali i upežali i špijali bismo mali višu. Aha. Ali vi ste fašista, ne plaćate struju. Znam ko si. Stid te bilo. Zapiši ga sam. Ovo je ovako. Piši. Piši dok ona dođe sve. On ne zna što mu se predi. Što nju zove? Jednu uglednu ženu poštenu. On treba da se ubije. Da ga povedu u sup. Na ove priče. Fukaro jedna. A? Jesi lopov, jesi? A kako struju 150 kućko jedna? Ništa robo. Takvi ne dolaze naplativa u strujinu, treba pošteni. Bando jedna. Tu!